Chibayule Indian Air Defense System lam hi request tu anom nuala chungzinga then khatte chu V John Nehu Thomson TPS ten nia kanram chung boruak mel malaka kan ven him don chuan Air Defense System hi atangkai le a India point Air Defense System lamral thuam tha nei bezel tumin Russian S-400 po leya tummeka S-400 hi tundin huna chuan Khovela Air Defense System thaber pol ania mase tuntuma chuan India in Air Defense System hrang anei tei lobi chiangang Akash surface to air missile hei hi medium range surface to air missile ania Defense Research and Development Organization DRDO 10 an siam ni in Indian Army le Indian Air Force te hian an hmangmeka a maximum speed hi Mach 2.5 mo darkar khata kilometer sang thumvel ani a kilometer som thumvel thlenga hla ka pha a kilometer som pariat vela sang a kap thei bok hei wang hian mel ma drone helicopter indo thlona le missile dang te po ka thlakna na thle do na Akash missile in mel ma aka fu theina na lotan pui tu chu leilama radar anda Rajendra radar ani a he radar hian kilometer somriat chin vela hla mel ma te chu alo mu thaya he missile hi motor hnunga fit ni in dudu na a phur kwal thei bok True K-12 KUB he missile hi Russian lam kutchuak ania medium range surface to air missile ni in range hi kilometer som ni pali bor vela ni kilometer som pali vela sanga kap thei boka he missile hi a technology a hlui deuh hlek to a India hian a hlui hlon trap to ni ama kanon soi air defense system Akash missile in athak don ani S-125 Pechora hei po hi Russian lam kutchuak thau ni in short range surface to air missile ani a Indian Air Force 10 an hmangmeka a missile range hi kilometer thum le achan ve atanga kilometer som thum panga vel thleng ani a meter singkha sangriat vela sanga kap theya ama kanon soi Akash missile hi Indian Air Force in an lamhan vek thei ma jong chu he Pechora missile hi Indian Air Force 10 an thlona tumhmun airbase velte mel malaka ven himnan an lamang thri don ani SF-5 or S-200 he missile po hi Russian siam thoni in long range surface to air missile ani a medium to high altitude thlengin kap theya he missile hi Mach 8 mo darkar khata kilometer sang ko zariat somsari pariat vela chakin athlok theya kilometer za somnga tanga kilometer za thum vela hla a mel maral thomom te chu ti che thayani he missile lo pui tur hian terminal radar homing an manga he missile hi voi khata target alok to chuan ati chenge ngai thin tluk ania a killing probability hi 0.85 ania bomber thlona te phei chu a kap thlaol sam hle don ani 9K33 OSA AKM Russian siam thoni in altitude hiam lama mel mate kap thaya short range air defense system ani a dudu na ason kwal zungzung thayani he missile hi motor tuya pil thailo chi ke paruk nei 6x6 anga paitir thin ani a radar po hi he motor a hian om ngala radar pon lama than pa pui ngai lovin thatakina thok thei dona a target ti che thei range hi kilometer som panga velani a missile kho chak zong hi darkar khata kilometer sang thum zaruk sumsari pani velani (9K35) Strela hei po hi short range missile ani a dudu na a ken kwal zungzung thei ani a target ti che thei range hi kilometer 0.8 atanga kilometer nga velani a effective altitude hi meter somni panga tanga meter sangthum janga bor velani ka video siam masalama khan
heng air defense system pani 9K33 Osa le 9K35 Strela te hi Armenia ramin an mang ve a Azerbaijan drone 10 an lo ti chiat saknual to ani 9K22 Tunguska hi air defense system lar tak ania achan chu air defense system chi hi aneya pakhat jok chu kilometer somvela mel maral thuam ti chiat nan ania hemi tur hian 9M311 aoma adang le jok chu kilometer 0.2 atanga kilometer li vela mel maral thuam ka chiat nan ania hemi tur hian 2A38M cannon aombok he canon hian dot pani nein minute khada silai mu sangli atanga sanga vela kap chuak thaya tuna hian Indian Army a somhni atanga somko unit borvel hi an service mek ani ZSU-23 Force Sikla air defense system hi ama chuan cannon pani aneya anti air gun ani anua an upgrade le a light armor khalthei chi anga vo le ani he armor vehicle a hian silai dot pali true A7 auto cannon a oma minute khata silai mu sang ni vela kap chuak theibok mel ma thlona thlok niam deute lo ka thang na na duan deu ani helicopter le drone ka thak na na thle dona tunlaya short range air defense system chuak thar ang chuan a thato lova mase infantry sipaite tranpui turin cover fire te alo petrina hemi atan hian a thatle ani FIM 92 Stinger hei hi America lam kutchuak ani a sipaiten dudui nangkeng kol theya he missile hi infrared homing anti angchi target atanga infrared emo target in thillum lam ati chuate chu chuizuin a umzui thina akala theijong hi kilometer 4.8 velani kokia Putin aka mai thaya hemi operator hian mi pakhat chau angaya kumsang kha zakwa somriat pakhata siamni in tuna hian ram tam takin an mangmeka indona tam taka man aloni ve to bok 9K38 Ikla hei hi Russian siamni in ama akan soi America FIM 92 Stinger nen hian athat dan hi ai nang deu renga targeta infrared chuizui tho angkha ania a missile kal chak theijong hi dakar khata kilometer sang ni zathum somli paruk vel ni in kilometer nga le point ni vela hla target akap theibok Barak 8 hei hi India le Israel ten an siam dun ni in long range surface to air missile ania air defense system hi jet fighter helicopter anti-ship missile le cruise missile angte lo ka thlak na na duan ania medium range angpon a man theya Barak 8 hi navy ho man chi le leilama man chi a om ve ve a darkar khata kilometer sang ni jali somru pakwa chakina thlok theibok kilometer point nga atanga kilometer zavela la akapha a effective altitude hi kilometer somparuk ani bok he missile hi an siam thar vereng awangin advanced variant range hi kilometer za somnga vel ani Spider hei hi Israel am kutchuak ani a short le medium range air defense system ani darkar khata kilometer sangli zakwa somthum pakwa chakin athlok theya kilometer somhnia tanga kilometer somnga vela hla mel maral thuamati chetheibok air defense system hi Darby le Python 5 missile thuamani a atha jia chu Israel ramin an manatang hian a hriatani Prithvi air defense system hei hi India siamani a ballistic missile an siamna program pakhatani air defense system hi akap thui thei le a kilometer zathuma tanga kilometer sang ni akap theya ballistic missile te hi
atmosphere an lu main alo mu thei bok dakar khata kilometer sang rukza somsari palia chakin athlok theya a speed hi Mach 5 plus ania he anti ballistic missile hi Pakistan le China ballistic missile te loka thlakna na thle dona India hi hetiang anti ballistic missile nei theiram palina ania alo nei toram te chu US Russia Israel te ani Advanced Air Defense System AAD hei po hi India siam thoni in anti ballistic missile ania ballistic missile atmosphere lo lut to te chu lo chuya lo ti chetura duanani kilometer somthuma sang target te chu lo mu thaya Prithvi le AAD system te hi tuna hian commission anla nilova Indian Air Force le DRDO 10 sarkar phalna hi anla nga ka an phalnu chuan heng missile te hi India khopuite venghim turin an da donani kumni kumthum vel hi an phalnu pon a install nan hian ala dule mai thaibok tunla hian missile chi khrang ralthum chi khrang India hian an test thar nuala chungta chu asailu tuklo nang karon tar lang tel talo mai ole du tok don to phot mai la video ilo en ve wangin kalome khongai takin like le subscribe kha min lo me sak vela i pe ni chuan min lo share sak bok la mang thavek ule